से नेशनल पार्टी दा लेबसिंगदुना गवर्नमेंट चे पार कांदा खोगी सेंटर दा लेगदबा सिंग अदुगा खुसमनरगा हेना चखुत तबांग पुगरबा यानी हाइना मियामगी वखल सिदा माइंडसेट सिदा लेबनेबा मदु तोकथोगा हौजिकती नेशनल पार्टी सिंग जे पांद्रे रीजनल पार्टी मोइना इसानि इसाबु ngaktuk चनबु होनबन चुमेना हौजि हाइगलेइसे मसिजु नैनदबु यारोय अदुना मथंगी लाकदोरिबा 27 की इलेक्शन सी याम यंगनिंगपा हाइतारेको मियाम सी कयामना वखल तारगे पैसा यावदना भोट थादबा ngमगदरा सियम यंगनिंगेबको अदगी हजिक बीजेपी की मैकेटी की हाइरी लाकदोरिबा इलेक्शन खोगी लोकसभा सॉरी असेंबली की इलेक्शन सिदा 40 प्लस तो फंगनी या फंगनी न बारीबा अदि अमो हंगनिंगी 40 प्लस तो फंगबुदी तोखरो बीजेपी की टिकट तब भोट लेके हाइबे मी क्याम तोर कतगे सियंगनिंगेबा मुका मागी 40 फंगबुदु तोखरबको बीजेपी टिकट तब मी क्याम भोट ले पकतगे एजे सिजु यंगनिंगेबा हौजिक मखोइकी मरक्ता लेबा एमएलए सिंगजी मरक्ता मसम ममिंग हाजर रोय मखोइना मथंगी भोट लेपदा बीजेपी टिकट तब भोट लेपोय हाइबे एमएलए अदुम यावरी अदुरदी 40 दो कमाई तोदुरिगे अदुगा अमुकसुम कांग्रेस की अमुक येंगसेबा कांग्रेस की मंगा लई हजिक को अदगी हंदकी लोकसभा इलेक्शन दा यामना थाजदबा मगोंगदा बीजेपी इंथुरमग कांग्रेस चखियबा मसे असेंबली मिखलदि मसिजु अमुका सिजु कांग्रेस न माइ पालकनी हाइबसु मणिपुर की पॉलिटिक्स ददी अदगी मियाम की यूलसिददी सिजु याम नाइनब याम वाबा मखकनेबको कांग्रेस टेस्टेड नि बीजेपी दी हौजिक मियाम खीबई मोंगम लेरे अदो स्वाइसिदा मियाम न पाम इसे सेंग हारगदी पार्टी अनिमक्सी पाम पाम दे अनोवर रीजनल पार्टी में पामी बखितंग मपांगल कनबको फजना का सेंगत पाइबा लुचिंग बमगद सेंगलगा फजना मूव तौरदी मदुम चटकिनि खल्लेबो अदुबु भोट मेया नक्सिला कांसिदा अखोइगिदी अमेतले हाना ngangamba singdu loi tokraga sonda lupa lising ani natraga ahum manga tara sam constituency khara dadi manga daina tara bhau yele tagi adagi maduna punsilaga lupa crore kuntra muki chang da average loina swai sida mla sing sina vote karno honab da changi kai so hai ko adugo adu maira sakhi targadi मैम का भोट ममांग तक हारमीबा अति पार्टी पामी अदुसिन पामद्रे का हारमीसी पूरा ओन तैनो सखिदुइनेबा अदन मसिनी मणिपुर दा याम तमंगमदबा अदुबु मसे अखोइदा सेंगदोकपा लोइद्रिबा हाइतारे अखोइगी मियामगी पुकनिंग मियाम हाइबसिदा आइ यौजयिनिको अखोइगी माइंडसेट सिदा लेरिबो अमोटपसे हजु पाबो सेंगदोकपा लोइद्रि लोएबको अदो मसे सेंगदोकपा चंगी हंदक मणिपुर थोक्लिबा मिसी मिनागी थोक्तोकसे मितै सिंगी ओइनदी याम अचौबा पराम खकनेबा मसी परासे फारा मतुंगदा मथंगदा अखोइ करि तोगदगे हाइबसे फजना लेपथोकपा इसा लेपा मीना लेपिबुदी ngमरोय इसा लेपथोकपा अमा लेपचब अमा थौ तायना साइन थमसे आई ओजा हेमचंद्र लाक्से ओजा एज अ सीनियर जर्नलिस्ट हुजिक लाइब डेवलपमेंट फाउबसिदा अखोइगी आदा को कनोना अमित शाहना अखोइगी स्पीकर सु कोक्सिन केबे अतुवा अखोइगी बीजेपी खरा पाइसिन केबे दिल्ली दा फॉर्म सु लाइरे स्वाइगी लाइब हुजिक फाउगी मरक सिदा लैंगाक सेमबा अमसुंग सेम दबा हाइतारे ngमदबा अदुगा लाकदोरिबे करम माइकेदा चटली कमाइना लाक्तो मालिना कमाइ उबियोसा कमाइ थंबिनी आई हान बसे अखोइगी मसिगी टॉपिक सिदा हान लाक्सगे ओके सिदा move to extend peer failure of double engine government and higher masi double engine government sigi oinadi failure not success ne PR thambai sim khoidi PR thambai sim moi da pambne sengna PR se manipur da thokle bi irang si 2023 ki me ahum si dei horok khara matung si sida PR se yam pambane ba ko thamning na thamba ya da sum lakhibne adigi parliament su ko gi opposition party sing sina PR se manipur da impose tawdri maram kari no en yam kanna launu gi matam ne PR se yam pam gi ba moina su impose taw si pamine ba
adubu manipur da lei si su BJP government am oibanina masim muthatlaga natragana akoi suspended animation da lehelaga peer hektamak akoi engine base impose to base masi moina nungai tadana sum yingro lakhibanida ado sum lakanda masigi irang hi sahi ani phajil kadroba adagi masigi climax sam yoksilakpagi tanja swai sidadi masigi tanja ama lahu buchu mena mukoi lauraga manipur da PR se impose to bani masigi kudong sabsidi aikoigi manipur gi government haitare matamdugi maduna masi kudong sabse pi bane aikoigi lariba MLA sing haitare ne ruling gi maikai da lariba MLA sing sigi marakta mot manada wakhallon se tinada ba haitare asigumba phibam amasigi amase leiba adagi opposition party gi maikai dagi masugi kudong sabse lawra kanda kogi no confidence motion thangat pagi orpham ma lakba maduda karigumba no confidence motion sida BJP gi lariba adagi akogi alliance ta lariba NDA gi manungda lariba MLA sing sina kogi pulap sagol latadana karigumba by chance maithi ba targadi yam thina ijat sokada ba mal leiba ko madunu maram orakanda munna nainaraba matungda haitare masi center na masi gumbasing si thokdana bagi damakta policy ama oina Mr. Biren si pham thadoknaba mangon ingit ama pigiba leibra piram basui yai ko maduna maram orakanda piram da basui yai magi on course ta ai masi phamje thadoga hena phani haina ningba adagi irang si khara laksinabo honabada si toba mana pham adogadi khara pharakadra haibagi magi aduna magi agalni ko asomdagi center gi luching masina hairakpa natraga magi on decision lowerga thadokpa ani sigi marakta amadi ugedorini adubo swaisida koina yingba yari sidi manipur da leiriba luching bani haibasingsi magi on decision da kaya yamna koigi workshop tawrabage haibasimusi yam chawbu wang am khangni ko aduna masi yengkadadi sada chama sagi atop influence amakhakna maram warkanda sigi phimsi oi lakhibani pham thadokibani ese aduma haibi ada birina Mr. Birena phamsi thadokhraba matungdadi ngasagi sambit patra laga government sembagi drama ama matam yam kadda sathagi adu semge haragadi adum semba yaba potni madu semallamagadi hauji constitutional crisis lay what article 174 clause 1 gi shit thugai de kaina ngangna raiba 6 month ki deadline am leibadu kahandi kaina hairi se ko masi leiram moida baneba adubu madu punamaktu tokthoga sagi February mapanda pham thadokra matungda February 13 da PR se impose tawre impose tawse adum soidana maki tawrani haibasi di uiyebo ko uiyedi sarkar si samhangi hargadi samhan biyabadu semandri ne PR se impose to yana ba impose tawri se amuka masigi maral jina aikoigi shisda leiriba koigi MLA minister sing haitare na koigi luching sing haiba elected members sing MLA sing sida maral si season ba yanaba plot ama sagal eba masigi plot si moina hari si mokoigi birena pham thadokra matungda mokoigi luching ba ama elect to ba natraga select to ba ngamdabadagi PR lakhibani haidi muk sineba hairi se aduna masi se tahanabududi kanana silige ba si hangbiyari ko aduna PR thamba haibasti center gi apambani madu yengadi hajik double engine haibadi yadre government se manipur te leitre adubo hariba PR imposition sangdokba haibasidi makoigi soidana makoi apam oigani aduna masi failure haibi ade center gi di masi success ne ko adu success si haigani hajik manipur da tangdu lektab si hanjil labra haidi mapung phana hanjil labra ise peace si mapung phara bra phadri mitai sing tampaki area si dagi hendok pungamdri tribal
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡꯒꯤ ꯁꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯇꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯥꯌꯦꯡꯉꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯤꯁꯁꯦ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯍꯟꯖꯤꯟꯗ꯭ꯔꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯡ ꯐꯖꯅ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯤ.ꯑꯥꯔ.ꯁꯤ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯂꯩ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯐꯥꯎꯏ ꯃꯔꯝꯗꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯗꯨ ꯎꯠꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯅꯕꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦ 63 ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯥ ꯂꯩꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯅꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯃꯗꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦ ꯒꯕꯔꯅꯔꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯑꯃꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯃꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯟꯅꯔꯨꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ इलेक्ट तौरप खुदोंबी थिलक मीदो अदो मखोय मयाम लोय यानी अदु रदि करम कांदनो सेंटर ना मखोय की लुचिंग बा हापागा चीफ मिनिस्टर ओइला कदौरी मी दि सोमदा मोय पांदम म फंगद्री हाइदि मोय ऑन इंटरेस्ट अमसु लेरम बा यारी मणिपुर दा थोकली बा इरांग से कना कना गम सिंगी मतुंगिना दम हाइना बा मियाम सु दम हाइबा से अनदर इंटरेस्ट अम यावरा इंडिया गवर्नमेंट की अतोप इंटरेस्ट अम लेबरा कोई मनुंगी कॉन्फ्लिक्ट सिदा नतना अतोप इंटरेस्ट अम लेबरा जे हंगरे मतम ने सिगी मतम जे असिगुंबा मयाम सि मोगी पांदम दु फंगना नत्रगना मोइन ओहनिंगी फिल्म दो ताद्रिङैदा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लेहनबा हाइबसे कदमदुसु ओइथोक्ते अदुबो कोई एमएलए सिंगी मरक्ता ममांग था सी विदिन दिस मंथ नि अद सिगी था सिदा गवर्नमेंट अमा सोइदन लानी कासी मोइ हाइजबने अदु मसि फेलुअर रम मतुंगदा अगस्त थाददी अनौबा गवर्नमेंट अमा सोइदन लानी मोइना हाइबसु ले अदो मदु कदाइ भाव चुम्बगे हाइबिदुमदि हजु फाउगी ओइनदि हाइब ngमगिरोयबको हजि सेंटरना अममुक कवी से कोई उरे अदो उरिसि नुंसिबिदना कौरिब्रा थेमनबा कौरिब्रा कोई बात दे अदु एनीवे मखोइना मखोइगी एक्टिविटीज मैम द फजना पुथोगा मणिपुर द मियाम न पामलिबा हाइतारे पीआर जे अमु पामक्तबगी मियाम न अनोब गवर्नमेंट अमु पामाइबसी पीबा ngमलबदे मखोइबु मियाम न सोदरमगी थैंक्स तोगनी अदुगा मखाताना ड्रामा तोबगी मगुंगसिदी चुम्मोयना स्वाइन थमजे ओके वजा थैंक यू सो मच अखोइगी हुजी it's not a failure but success for double engine government हम जान थम्बी मरम दि कैन कन ऑलरेडी हानदगी हाना ममांग दगी मोइना पामगा लाक पोतो सी से थमननबा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस एंड लॉ एंड ऑर्डर तारकनम फिल्म से लाक नमदन याद्रे हारा थमजने पोतो लेम इट्स अ बिग ngasagi success site re dumaina koina consider taw ya be form su thambire ojana adu duga oja hemchandra laksige oja haujik se PR से लाकनी एक्सटेंड तो बने मसुंग थबक से तो मागी डेवलपमेंट वाक पो इतार मागी खरा दिलेंग बगे पोछि मजि उये बस थम्बिरे ओजा तोमचाना दुगा मु लाक्सनिंग बस ओजा हुजि पागे दुम लाइब खोंथांग सिंग लाइब जा करम डायरेक्शन दा लाकप याइना खाली ओजा दा सु मानन थमजेगे अनदर 6 मनंग एक्सटेंड तोरक तारगदी मखोइ सिदा ngमहौदब सिंग हाइ तारे पांगथोक पगसे दुम खरा इफेक्टिवली ngमनि ना दुगुम बगे ममी उरक याइ काइना गा येंग बया कमाइ थम्बिने ओजा आई ngasai फर्स्ट राउंड दसु हाइजबदुनी मसिदा से हजु फावबगी ओइनदि तंग ताबा अदगी पीस से फजना मपुंग फाना हंजिले हाइबे यात्रि याद्रिबसी निंथि जना हंजिन हनबा दुमाइना मोइ वखलन लेरमबसु याय अदुबो मियामना मसिदा प्रेसिडेंट रूल से याम फजना थबक पाइखली पाइखति हाइबगी वकत अमा दुम लेरी मसि यानदबा
ama pelak hai tare tawhaning baduga badugi keno du yau da hai tare aduna maram kanda popular government ama sembagi ofam se miyam gi makai ke su hainarak pani adu center su yamna tongan ba mieng ama soidna bakin leirongani haidi masi matang sarabra manipura government ama lehenba haidi popular government ama simanba lehenba si matang sarabra sadri brai si mun yengane am soidana adugi matungda adum thabak se pakalakani na khalli aduga ngarang warmale masigi muktar kadobudu sagi opposition gi makai digi parliament ta koi irang khral leibudun maram kanda pung ani ga minute kun manga doi do mane parliament mi pham se adjourn to gi bse ko aduna maram kanda sigi tha taru ma sangdok pagi sagi kano si muktar kadabudu nangi da bane ko next monday da di sodana muki masi muktar laga sodana kano ma step ama lakani en khalli madu putok matamda yamna sangna lengdi koi discussion amma soidram ki lakani madu lakpududa opposition singi makai de sumo havam thokpadum harakani en khalli masi chummi lali natraga masi bhaw manungda PRC nina manipur da kari kana ba pigrabage kadai bhaw pire ado makhata na kaido bi mu sangdok kadorino asi majority laina kaido bagi government se semhaludrino question mayam lakani ko adu dui matamda lakanda utare ko soidna maki urani madu moina do hairak pe ya na pangai bhamna sabu di swai jadi ya hero ebo ko aduna madu so ko ying batari adu manipur gi irang si tholak ta bagi swai sida sidi BJP gi matam oibagi wane ko BJP government sigi matam oibai wane adu masi maru hunbadi irang si horak na bagi maru hunbadi yam ngallingai dagi adu maru hunba hokre na haitai first aina koina yang pataridi koi 2000 koina 2005 to mane ko aduda koi kaino do koi su mamrang khang na su tong na ki ba adiya mo ekta koi manipur yauna su je mu sathagi ba makhase aduna madu dagi adum haure haibe ado सरकार की गवर्नमेंट की मायोक्ता लाल होबुसुनतबा कायम तोबुसुनतबा सुमनगी खुलाई पैरगा खुनगापगी भापता लेरंबसिंगदु पुशलगा अचौबा सुगी प्लेटफॉर्म अमदा पुशलगा मखोइसिंगदु लेनगिबदुन मरम ओरकांदा ngasiदी मोजि मपांगल कंखलपने मपांगल कंखलपगी चांगसे ngasagi सुदुन मखोइसि लाइसेंस टू एक्सटोर्शन हाइतारेनको अदुगुंबगी खुदोंग चाबा फंग्रेबा मोइदा अदुन मरम ओरकांदा लाल होबा अमा मपांगल कंखलपा हाइजी मागी रिसोर्स तो अदुगी मकायम पुंदुइनेबा पैसा याउदना मोय गसु नोंमै लेंगम पोते नोंमै मरु लेंगम पोतेबा असोमदना सुगी मिंगु त फ्री दा थादोगा थममनिना अदुदैदी मखोइसि सुम मपांगल से सुम कंखलतना ngasi स्टेज सि योरइनेबा ngasi di amuka yam namdaba waba stage dum amu aduda lakhreba ko adagi amuka sigi irang se harang pakan sida khoigi emai mitei singna ST tanba sahi kun hela ba haitare ne ticket ani hela ba masigi irang siga mari leina hanba oina su uri ko si uhan bani ko se tasengna haragadi masi mari leina hanba yabdi nate na khalle adubu mari leina na uhan gre sagi high court ki khoigi 2022 23 gi march kuntere ta pi ki ba magi directives to aduga mari leina hairaki bane masi gi issue si mitei singi siru drive issue ji matam sana khoigi lamkhat pi hauda ba haitare matam dugi manipur government si ju yam thoksa da ba haitare yam thoksa da wai bu khoigi maning mamang hi yenga ki leinge den kai to hauda bane 2013 da tribal ministry dagi mitei singje ST list chanba yagani natraga yaroi haibadugi recommendation pira oina 2013 da haira khibi matamdugi congress lainga na tumin election gi adudagi
masi upai lerektadana masagi mitai tribe union sing adagi schedule tribe jaman committee moji punjin naraga move to was hena khongjang ji hena step amu changsin na bohona rakne ba adudagi high court of manipur da salure kan da high court na tips to pire adudai di yaning ba yaning da sparking to lae ba ngallingai matam du da yamna tawgi hardi tum hoya ba pone masi kari gi yaning drino noina yaning da bi maram na kaino somdagi demand si da noina group sing do phajana wari sanar bi ya ne ba ado matam du gi hogi ibobi lengak na su masi kari haini masi tawru buda ko ki ba haitare irang achong ma lakadra ka habi aki bam leidana namjil laga sum lakhi baduna sum lakhre ba adagi twice time ani suba oina amuka sigi se recommendation se amuk sit torpa kansida adu da supi hidreba aduna sisi sum namjin da sum lakhi bisina maram barkanda ngasidi problem se hena chokthokna bagi maram ohelleba aduna ngasi gi se either su yo khatpadi ngasi film yorokuni hagera illegal migrants singe hagera adi external aggression hagera adagi mitai sing st demand hagera masimak loinamak mari leine na parakan su mamangi government su masigi maru hunba yawde haibia roi moju chena da bia roi ba haidi makui asoi bu su mamam lei masi yenga kanda aide haininge adu amada mara sinabagi mahutta masi sungjinnaraga how to solve the problems asim akoi khanaba matam yauri sinida adudani masigi mami jamta ita ta da ba adugi sungjinnabagi aju phaw asi yongna khudong thiba nangaba asi phawbada punjinnaba khoigi kok sungjinnabagi mami si amatta taraktabnina ngasidi miyam no haigaleba national party sing khire na haigaleba regional party pame na haireba regional party pame haire si rigino se national party da laibasing duna gamyan che par kanda khogi center da legedaba sing aduga khusam naraga hena chakhot tabang pukarpa yani haina miyam gi wakhal sida mindset sida leibane ba madu tok thoga hojikti national party sing je pamre regional party moina isani sabu ngaktuk chanabu honabna chumena hoji haiga leise masi ju naina da yaro aduna mathangi lakadoriba 27 gi election si yam yengning pa haitare ko miyam si kayam na wakal tarage paisa yauduna vote thadaba ngamagadra siyam yengning e ko adagi hajik bjp gi maketi gi hairi lakadoriba election ko gi lok sabha sorry assembly gi election si da 40 plus to phangni ya phangni na bari ba adi amu hangni di 40 plus to phangburdi to koro bjp ki ticket ta vote leke have mi kyam tor ka ke sing ba muka magi 40 phangbudu to koro ko bjp ticket ta mi kyam vote le pakata ke je siju yeng ning ba hojing ma khoi ki marak ta le mla sing ji marak ta mesam ming de hajar roi ma khoi na mathang gi vote le pada bjp ticket ta vote le poi hai ba mla adum yauri adu redi 40 do kamai to duri ke aduga amuk sum congress ki amuk yeng se ba congress ki manga lei hajik ko adagi handaki lok sabha election da yamna thajada ba mongong da bjp inturo mag congress chakhi ba mase assembly mikal dati masiju muka siju congress na mai palkani haibu su manipur gi politics dati adagi miyam gi yunsi dati siju yam nai na yam wa ba makhak ne ba ko Congress su tested ni BJP di hojik miyam na khibi mong da leire ado swai sida miyam na pam ise seng na haraga di party ani maksi pam de anauba regional party ma pami ba kitang mapangal kan ba ko phajana ka sengat pa haiba luching dom nok da sengol laga phajana move tawradi madum da chatkini ni khalle ba adu vote me anaksila kan sida khoi gi di ametale hana ngangamba singdo loi to khraga sonda lupa lising ani natraga ohum manga tara sam constituency khara dadi manga daina tara bau yele tagi adagi maduna punsil laga lupa crore kuntra muki chang da average boina swai sida mla sing sina vote ka ro hona da changi kai so hai ko ado adugo adu maira sakhi targadi
mayam na ka vote mamang ta ka harami ba adi party pami atu sina pamdre ka harami si pura ona tenu sakhi duine ba adun machine manipur da yam tammangam da ba adu bu masi khoi da sengdok pa loi dri ba haitare khoi gi miyam gi pukning miyam ha rosi ai yog jai ni ko ai khoi gi mindset si da le amot pa se haju pa bu sengdok pa loi din loe ba ko adu masi sengdokpa ma changi handak manipur da thokliba misi mina gi tokse mitai singi wina di yam achongwa param khak ne ba masi para si fara matung da mathang da kai khoi kari to da ge hai se phajana lepa laptop isa na lepa mina lepi buding maroi isa na laptop ama lecture ama thok tai na sain thamse okay za thank you so much ku ji para chaptan tamba gi matam se ore isa laptop yam chumi ko election gi matam sa hai tare ko gi public ki mindset si akoi hanjan adum akoi na mandate pi matam da amasung akoi mihut khan ba matam da masi ga soi ba hai gedra aduga akoi gi chatpa apam gi mawong se kari ma materialistic oi pot khada chatpa aduga unpredictable oi bagi example memam se akoi na su uraga dum leidana public ki site ki su yam na mak swai ti adum gyan ta ba gi mathau se adum leide ha pata nai na dana su dum la es swai gi matang se duga thoi birang sima ki su akoi gi hana da gi dum ngasi ngarang khang ta ba dum mamang de dum maru hulaga lakpa mathang sum lakna ba duga hujik so dum thoi ba sai da hujik currently pai ri ba kan hosina denga hai di pai di ba mapu sing hai tar masina kamai losin gede ge hai ba su ngam da ba ki chayet na ba pot am khak dum leide duga after all adum public sing ni wa dum hai tare dum ngasi su dum wari ai oza kamai thambi ni adum akoi gi hana dagi leiriba laingak se hai tare asoi bo rasu afaba bo itara so it's a continuation process na da irrespective of different political party na pai tara ga su continuation ajigi sigi dum post lak padi leire duga sugi sim su am chawo issue ma dum oire akoi huji gi leiriba kano sa hai tare irang se da duna ozagi mot da su se akoi huji BJP laingak sina masi season na rabra kadi damak ta akoi na magi kano sing se ground rule kai ka everything se akoi ya phajana munna yengsin da bai pot akoma mi chaw ta ba duga kari kitama ka sin nari pno haibe se loi ten tak no za thambi on su jine yam na ha si yam problem se da su gi matang se aina nga sai ha gi bu congress ta blame to na te ba sin yes congress ma sa sum tam du da manipur gi congress government du sung gam jab na te ba se ma pan da gi center da gi to win orlin khudam mai bu 2005 ta manipur government yaw na assam rifles ka su tum ni da madu kedogi home ministry na kedogi yaro dino yarga to na tro to haidi manipur government yaudana hari sudo samra phas ko sign to ne ado yarga ta na tangai padana formalities ma lakte da mina state government do yaud da mina state government da matam dugi do congress oiram bagi wane congress ta blame to na ti BJP oiram majune BJP do adum to gi ne maram di sagi somda lagi do sarkar si di asomda nu surdi somda satin tutri mi do upai joi lai ta ne ba congress oiram masu BJP oiram masu matam du ta lai ba su gi condition se adum sakhi ne 2008 ta congress ki manipur government yaw na to gi yari je BJP government was to me madam de yosi hagido somda nong suro somda satin tutri ne ba aduga matam dugi manipur government tuna masigumba organization khulai pa sing se loisin na ba mkhoi bu phajin na ba mkhoi bu regulation am gi makha da le na ba su to bam thui haina lobu oiram magadi yam thagan nam godong ne adu da matam dugi government du upai lai da na somda gi haira ga to da bagi mr ai pajar roi luchingba mana matam du da adu hagi bu su adu madu su khoi gi center gi pressure lai na dum hagi bu ko aduna masiki posidi aswai sidani ainga sai haijabadu somda asum blame game when to we mota ai khoi gi oiba ko si oje ai khoi gi oiba kari haini regional party amna rule to bo oiram ta gadi magi responsibility do mo fix to me so edana aduga sikidi khoi gi hai kamana haibani aduna haibani haina sum to duine ba haidi hajigi sugi example sima oirakanda hairibado matam aduda leiba congress lengakuna aikhoi su tongnaroi haise haiba songamoy leyo poti machine aduna matam dugi government do congress oi congress na madu torambani aigi di congress amu BJP haibi ofam leite
matamda uriba khoida thengnariba masina ohelaiba soirakiba amadi madu karmai to sum toksage na sum tokadage haibado madugi phirep nomina buduneba aduna congress natra bjp da atamna blame to wi ofamdi ayuini di leite adubu soirakiba dudi sagi irang sigi horokpam maru hulak bududi matam shange na haijabani da and a particular amada blame to wi ofamdi ayuini di leite so itam sigi okay thank you so much matamdu da koi maru hingibu oitaraga su hujike dum abu karam haina masigi problem je solve tawge habagi matam dunia dum oise matam adu hulami haina dum akoina dum as it is adum thambana taba adum taraga hujik na mu hujik maru oi bendana karam haina solve tawge dege habi free longmina basim samna maru oi hebo zayo from the thambine oza pam